rap dende Kweku Samson me na mekumu jata no samati ase ampa amena siko bede ti kojo ampa nso yesi ehyeshi ti se moko ampa papo bi eni wa wosiro gono ampa mabante mo style na yekolo ampa oni mu ya abaye ma menhwe ampa onu bobon a o kese nye de ampa ko tire oni mi ti nye pe ampa shout out to Kwade tenete ampa esuno John na esuno Peter ampa ona ho nya ye nhyenika ampa enfa lumba nkompa ebisa ampa ebiso ebitire ebiwa ampa nansen yesi Ghana yehu ampa makola ponchia boduku ampa okunafu bi edo musia wosu ampa ensa kwa ahifia yeku ampa hadi kai those days school time ampa na me dia petition na fra line ampa nsuya edu so agomai ampa bana masema me bono mana ampa aluminti de bia zongo ampa papa botum de bia lotu ampa opekasa udin kunku ampa ejimi seden wonto santo ampa masoda min suru agose ampa tapatapa obe wari wendishi ampa yesi me penika ntimi ege ampa semi wu a me fichalo kidube ampa o mpe me na se wudi misika ampa metu kwan na makohwehwe edura ampa ebe fa na se wo bedo me bia ampa wo hye tuntum kura moja ampa medical se wa ware feladia ampa menso me fa sister debi ampa oto car na odi boti modin a ampa fitani nko ade obetwi bi ampa eye no kure se ne obre na odi a ampa ene munya me na me so ndidi ampa abrochire pope na hye overall ampa Ghana de ene de o whiskey ni ampa rap de hey enti o me say rap de ampa. Okay, Kweku Samson, nice one there. Like, in fact, Ghana. Obi Agbloya, other rappers swallow Hajilawa. I know about our park of Odokwi. Because, in fact, I was social media office, a few people across the Sulamapan. I like no walk, I feel never ta Hajiji. And one on the share that my way quenana. Tana Makwena Mati Wogo. Mawu de kwena mba mawu mawu now I like mawu kon now na never go because over rap ya namne la the video sian de ampa asim alo market square kata ampa fit so ampa afisi afi ampa I like o call na never go mawu ba ampa ta me share ba ampa okay ke nke pupuna la no kafi na tino hajim na nema haji jala nyana ma hundu kwa majina na machilam ndi na maloto kwa majina ta hajijia ita mangwebe nade mawe kwenam okay kwenam na ma nyanto ma wakpo me ma okay ta fifila e dople aboma de ho alo feature ma do ho a tracks do la online ma feature ma de ko go na ya asugbo sekeli born to sufferly okay time o'clock ampahali she house ugbo. Okay, time before release the car had a co alaka. Because the social media for followers were in fact I must say a good comment could namo lebe this guy he deserves the best. He's the best rapper of this country. In your comments your Facebook, you told me trace get there. Ta nka jom na release of album out there. Nya no more singer do could release ni. Okay. Na ma da hada jima na yilo audio marker na yilo all streaming platforms another program selectuma. Okay. Ta fifila ati have na programs ado yina lo. Oh yeah, nyama the street agita na program the street agita o your name. Okay. Alle wana ikamatiao. Okay. Ta kama bialo ka ha jim na lafia amade artist that discover about maybe some popular new maybe Shatawali alo Sakode what do we to discover alo they are yet to more freestyle the car. Okay. But I ain't going to okay. Ta freestyle do kuma record on Facebook. Okay. Ta but the car claimers are do mali kwa mada yomba ya pulo post to freestyle alo. Okay. Nice one. Ima ile online ma be kwa post ile ima IG kwa Facebook. Nice one. Nice one. So alena gbe comment on kata le correct. Nice one. Yeah. Nice one. Apono posti. Intro de hamaga about freestyle ma ampa. Okay. Sami Flex posti. Mebu sem posti. Bloggers also go echo kwa ma ya debra aga posti ne freestyle ma posti cho. Okay. Aga share na ta ma we into do ma we do. Okay. Ta fifila ma bialo abe ekpa ma de lo sponsor ma lo ntoko lo no sia no push him. Nyento le share do. Kala ka call ele easy alo mala easy over mabama wagata ma wo. Mala easy alaka guma. Ba anwa mala street aji na da kamala shi. Okay. On to na nyaba to ya
adunaga. Okay. Ta mala easy o. Aka so far ma da kama do mo da be o yesa ofa halafia da kata akpere nwu. Ame o do mo da gba ma population ta. Aba bla abala ka goma na bia ma bla. Amara tia go ba ma woga bo. Mana da ka kpogo. Ina ma da be na dan na ga we makona wa mati force go de. Okay. Tanya do ko ma chwe ba kana ma da be ye woga. Yo nya ba ma manwa wo ma. Ma no nyen wo me. Okay, ma bialo artist adenye op role model a. Yala waya ba ma like o kata. Okay. Like o kata. E ga ke lo kata do ma hake ne like best ke Ma like amada wa amada ko ma like o kata. ta so far te aglo ba ilanu pick in twa o kata gbo alo. O kata. O kata. Okay. Okay. Ta fifi la no nya ba amada ba ya kpede nwu maybe ya anyo for producer. Hema alaka na glo na malo I like alo ma like o. Oh, amoli. A George na nya ha. Amoli. Na mada ko susu nyi ma. Akara jiwa ta akpele mi ankata mi anchi. Okay, kafia amada na nya for producer alo for manager de ama no hia na qualification ada alo alaka nya afima because enupolo ta maybe amada kpo for video ya le mi afa channel aje for Nyigba TV je ya abo guy ala so talented but ma kpere mu ma push e alaka na ta ko afima hu Fimi ala. Akwa fifi ha ma hunde share guy agamanya. Tana mada ba ya tia won ma na intokko ba man sa tia we kwa. Ma wo hana yiraji. Okay. Ta ataga na freestyle de ka because enupolo of pomta. Freestyle ya sugo. Na ataga na de ka maybe producer da alo manager da lafia da. Okay, ma tia freestyle ya pono post ya. Okay. Emi jwe. Okay. Now, unde share go le ko wana respond. Shi. Merci. Me ti peja nsa na se fa wo so a. Shi. Ohia fiti ni issue ma. Shi. Esi jaso a me fa won santua. Shi. Eye bonde yesi wu biye so a. Shi. Me yari yo fa won sabe committee. Shi. Tro ka bia engine. Shi. Abochi na muni di mijidi. Shi. Obi eni mi se wasunu ni bibi. Shi. Oba ifu bia ne ni so. Shi. Mata nti be hwa meto. Shi. Adu ejiri burodo no de bia. Shi. Edu buro nya so de anko. Shi. You are too much. You are too much. You are too much. You are too much. Okay. Ta mabialo. Ta hakata amelo ngrom na walo untwelo ngrom. Nyento. Never so amakwa. Okay. Ka do gola nwa. Okay, enya no na record na lo e corner pen plan ya kongro ne. Okay. Na malikoro won to do ko no bavam. Okay. Yeah. Okay. If ba ma we na nya tepa. Be shiagwa freestyle, be shiagwa new freestyle. Yeah. Okay. Okay. Agba kra na ya mana na drop iga. Ma drop na na choma ga won drop iga agba. Okay. Aban kema. Freestyle. Okay. Ko the new year nwa alone ka. Yeah. New year ma freestyle ya ma the majima drop gbogbo za hafi maga won bubu. Okay, Kenya ya nya kila sio na grown up fans so fans the send. Wanda kwa na fans ukata fili share ha makata mata na mlisha. Kwa Nyigba TV ya. Nyigba TV, yeah. Practice ukata, bloggers ukata mlisha bana ukata.